Akan ada video ngilet pejkai sya ulum tinyang namar ba bunsin ngilet dam hak portlang Henry akan ada video ngan update sipi syapang ke jinglong ke jingmanjong ulum tinyang ha ke porliur ke kemudian kembakalong ngakwa ban ini pi ayu kemariang pati jaka kilong kuno. Tekumtang kerbat yang pi pensu bahaban pet hadu bekut jongkan ke video kenang ba pinyo ki internet ki badan ha kan ke video. Udah belum tinyang nang tu pejulong tu nasional nak ada kebenta bahasa rum ulong hak tu lor kene kede kemadan football bagi khot ke wak tinyang football ground kene kede kemadan ke ba kene kede kai kelen ke rikasi kiwan menjela kai hak por pedan turnamen. Kena kede ke surak ke ba let's say tang 10 minit na main road ban poi ha ulum tinyang bat pet kalong kumno ke porliur bat portlang fin yo I kilat bat tengshan Andre porliur pada kiri plang ki plan jerngam ki khoj clear Idan hang ne haka benta mengindrong sa ulum tinyang hande entry point sa kaliang gamon inya impoy sa kati ka benta kemudian sa kaliang gamon sa ulum tinyang pagkene kalenti ka bakir sa jrong kadai ka benta ba jrong tam jong dulu bat kadang tu kalenti klau kabingi let sa ka benta sa po tinya sa kene ka benta kadon kena kebenta ke ba don pung hang ne te Krishna ya ka menta bar gila janda bartan ulum tinyang dai tang ba udai ulum andre udan ru ya ka hang ne ba phla kolong ba ka kami saudong jong ne ulum na ada kepung bat kidon kidok ha kethi kepung Baik dia kepung
Kampung Golong begitu nak. Kena kedai bentar ke bakam itanat habang girong ha ulum tiniang ha kepor liur mentah bagi pelang ke jengam bagi sentil biskut selong ha la ke ayam ke jengam ke joki tu kedai ulum tiniang tingin lek no astai sa kebentar bah pedang jong ulum baik kilong tu kena ke joka kadang ke jing decorate ikilait shua jong ke Christmas dan New Year baik gede suki gede suki ha ke porliur golong tu ke portulang ke pernah krik ke porliur pada kali clear baik jing itanat gojong neu ulum bapau nam hapo gereja tia ulum tiniang ka jing itanat gojong golong gumne ha ke porliur Aleng ini jatuh ke bentar bakam serum jong une ulum ke bangin yo I hang ne ki narit ki lakai kalong ka jingkar khu ke bokrau ya ke senang tahu iki nong wan pet gai ne ke caka nomor ba kalau sya ke caka ke pengat ke bekut buat ke bitinan pet jikin ke bentar dan bentar ke bakam surut jong ne ulum apin yo I te kena ke bentar ke dei ke ba hapdang bar ke bakam jrong tam ne ke bentar bar au ne ulum pada ke portlang pun yo I ke jing internet jong kena ke light ke baki sna ke baki pen internet ha ke portlang pat kok ke dia sepi ha kena ke por pure kyo no ame kejing internet jong ne ulum kalong hitiang banpet saudong ketai kedai kesenong mau bayar mau tersiak mau hap lasken kadang tu ke jaga kadang tu ke liang tu te sekutu ke area pada sekutu kedai ke raliang pentai berkunta terter but nang nek yu iru wat ya kau dam kupli pengan su kedai ke dam kupli abang ipet jom kedai ke dam kupli ibenta jong ke snong yuksi sampai sekutu area but sekutu ibenta pada kedai ke snong sasnyang
Kini kebenta ke ba Sharum jong ni ulum. Ikidan ki jakasyong. Ikidan ki jakasyong jak thaj. Kena kerja pada dah pinpet seketai ke bentah pasal jerang jong dah ulum ni ketai ke yeng saya ngeliat baca ketai ke liang ada pinpet kam na jengai ketai ke jaga syong jong ki donut ni ke sawhon saya ngeliat jajan tolong guna saya donor kan yang apa dia pi bila syong ha katai kejaka ba ada sana aneh kan ketika dor sak jenggan mau ia kas ia mau tempang bar kinje pet jika tham sipang ning la dap ban pet yu no donot ange donot kini ki sijur la sek la banong pet haduk bependa pun nomor batang aku telang hiya banwan sene te ta kadang aku ban update siapi ya ke jinglong jong ne dot not hak porliur pet usau itenat ha bat ke benang ru ko ba khoj clear ku dot not dei ya ngilet pet no ya ketai ka tay cái chữ thọ của ông rồi ketika di restoran dan jumpa Mayu, okay? Ngeliat pet seakannya ke sky view keberadaan ulum tini ya ngeliat view sejarah
kini ki tip ki jor ki bahia hagan klimat governmenta bat ini poi artat sekebekut jong kene ke video insa update ya pi hagwe pat ke por se ha ke por telang shwa Christmas dan New Year kublai shibun pat kublai